بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هرم هوريكم أن مسيبين جل بكلا كوندون أدنون هوريكم هوغي رانغو إسلام دو بتركي الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى أكو إن مؤيريج مكودين يا الله سبحانه وتعالى okku en no diina me en kam moƴƴira hara julɗon ñande o e ñande soono o e soono hara himo maapi fiipi hum gootum ko honno heɓirta aljanna on hara julɗo on mo tawata allah subahana wa taala fewnimo e kaɗo diina hara ñande o e ñande himo maapi himo aani ko honno allah subhanahu wa taala naadirta mo aljanna julɗo on ñande o e ñande hara mo maapi himo aani ko honno allah subhanahu wa taala dandirta mo yiite haray noon hiɗa yewta ɗo fi o sappo jombente ko fewndi hande e aduna on ko honɗum kala ko wona e waɗede e nder ɗeɗo balɗe sappo hare no woodi ka itta imma ittama ka dagi ma ɗum ittama honto ka harmi wano sappo jombente ɗo hino waɗi wa e piide misal no waywa honɗum wasi innama ko peera e andi julɓe waɗa e peera naafigi waɗa e peera kefeero kadi waɗa e peera ka ko fof kala hunde waɗande nde yiwɗa waɗama ñande sappo donkin imma ko hunde ittande e nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ko tawata hiɓe yamiri ma ɗum hunde ittande e heferaɓen alyahude ahlul kitabi en ma ɗum hunde nde tawata ko ittade e nokkeli ɗi tawata wona dina yamiri few wona julɓe ɓen kadi wona hunde ittande ka alquran wona hunde ittande ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi sifa ɗiɗo piiji si tawi yiɗi yewtede haray julɗo fof julɗo ino hani heɓande ɗum tan heɓana dina kan tan heɓana janngugol e heɗagol wajuji ɗin anda ko waɗata kon fof ko honto mahi haray noon iɗen fuɗɗoro nde yewtere men ɗo yettugol allah subhanahu wa taala hara e yetti allah subhanahu wa taala ko fewni en e kaɗo dina kon ka dina ko saabu yurmede allahu e moƴƴere allahu waɗi so fewni en e kaɗo dina saabu moƴƴere makko kanko allahu e yurmede makko waɗi so fewni en e kaɗo dina ɗum noon hara enen kadi ɗen hani wakkilade fi kala ko moƴƴinanta en kaɗo dina saabu yettugol allah subhanahu wa taala yettiren allahu moƴƴingol dina men kan si tawi hawri a woni julɗo tawi a moƴƴinta dina ma kan a gollata golleji moƴƴuɗi haray an e allah subhanahu wa taala eɗon haɓide haray an e allah o welda e dow ko o welda kon o weltanakima a heɓirta ɗum ɗon moƴƴereji makko ɗin a heɓirta ɗum ɗon aljanna makko on joni noon a wawata wadde ko welata allahu ber a qirlitaki nemaji ɗi o waɗanmaɗi a wawata wadde ko welata allahu kon arta e lawol ko welata allahu kon ber a qirlitaki nemaji ɗi kanko allah subhanahu wa taala o waɗanmaɗin e moƴƴereji ɗi o waɗanmaɗin ko sa qirlitike ɗin ɗon si wawa gollude golle moƴƴinayɗe dina ma kan wawa gollude golle moƴƴinaɗe ma aljanna wawa rentade golleji bonɗinaɗe ɗima yitte ɗin fuu ko fiyon ɗum haɗi heferaɓe ɓen e golla golleji moƴƴuɗi naday ɗiɓe aljanna golleji moƴƴuɗi no fuɗɗi e natugol kal islam ko fiyon ɗum waɗi haɗi heferaɓe nata kal islam ko fi ɓe qirlitaki nemaji allahu ɗin e hoore maɓɓe heferaɓe ɓen ɓe qirlitaki nemaji allahu ɗin e hoore maɓɓe bal hiɓe wi'i allahu ala ma ɗum hiɓe wi kamɓe ko wakkilare maɓɓe nden e doole maɓɓe ɗen e ñeñal maɓɓe ngal e waɗugol ko ɓe woni e wadde konko ɗum woni ɓe okkude kala ko ɓe heɓi wona sabu allahu no hoddirani ɓe ma sabu allahu no wallitiɓe mu'um ko sabu wakkilareji maɓɓe ɗin e sabu ko ɓe woni e wadde kon ko sabu ɗum ɗon ɓe woni e heɓirde wona sabu nema allahu ɗum ɗon noon haray an julɗo on kala julɗo no hani anditude nema kala ko o heɓi ko allah subhanahu wa taala arsikimo kala moƴƴere ko heɓi ko allah subhanahu wa taala yurmiramo saabu nden ɗon moƴƴere fi ha o moƴƴina dina makko kan
o golla golleji moƴƴuɗi naadadimo aljanna o rento e golleji bonɗi naadadimo yiite jahannam. hara siwe ɗum en duwani ke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam allah subhanahu wa taala neli nelaɗo on nelirimo yurmede neliri nelaɗo on kadi sabu yen ɗofto nelaɗo sabu yen nanan nelaɗo sabu yen jaɓan nelaɗo sabu yen iwtir ɓaawo nelaɗo holla en laawol naadaygol en aljanna ngol ko ɗum ɗo tun siɗa faala natude aljanna ko nelaɗo hollay ma laawol ngol ko nelaɗo iwtirta ɓaawo mu'um ñentina ko ɓen ɗon hikkinta yeeso e dow bani adama fof ko nelaɗo hikkinta yeeso sa ɗoftike allahu ko allahu yamiri kon a acci ko harmini kon a ñentini nelaɗo on e golleji ko gollata kon fof haray a hetti laawol natugol aljanna. si tawi hawri a inni a ɗoftoto allahu kono a ñentinta nelaɗo a iwtirta ɓaawo nelaɗo haray a majji ha a gayni a majjini hoore ma ko waɗi noon a hettata laawol aljanna ngol ha iwtira ɓaawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. amara no yiitira laawol aljanna ngol wonira e laawol aljanna ngol ha wona ɓaawo nelaɗo iwtira ɓaawo nelaɗo e golleji ɗin ɗi fof majji. ɗum ɗon noon haray en duwanike nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam en toriki allah subhanahu wa taala yo yurme nelaɗo yo okkorɓe e martabaji towɗi o hisin nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kala ko ayɓe diina ɓe wolata nelaɗo konguɗi ɗi moƴƴa en tori allah subhanahu wa taala yo o hisin nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. haray enen kadi hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo okku e yiɗugol nelaɗo ka ɓernde men nde sahaba ɓe yiɗuno nelaɗo ɓe wakkilino mayugol sabu nelaɗo ɓe wakkili piyede sabu nelaɗo ɓe wakkili yennede sabu nelaɗo ɓe wakkili waɗede golle piyede warede piiji ɗin fop sabu nelaɗo. joni enen ɗo a yiyeɗo goɗɗo o wi'e yo gollitir sunna nelaɗo on a piyatake a yennatake a wattake e fuy inneɗa ya gollitir sunna nelaɗo on tawa ɗum ɗon no sattanma no yonde yimɓe buy ka wonda yimɓe buy wonde yimɓe buy a piyatake a yennatake a wattake e fuy a yennama tuy a gollitir sunna nelaɗo on no fuɗɗi accitugol waare no jeeya e sunnaji nelaɗo kono woɓɓe ɓen accitugol waare ngol ɓe wawata ɗum ɗon a piyatake a yennatake a germatake goɗɗo wattama nelaɗo no maki coñcol julɗo watta feƴƴitir horɓudere nde yaara ley ngol daaso kono noon no sattani yimɓe buy ka ɓe watta ɗum ɗon fi hon ɗum yiɗugol nelaɗo ngol singol manki ka ɓernde ko wowlanteɗa fi nelaɗo kon a tawayi a teddina fimum mana hareɗa hoyfini fimum. si a yiɗi nelaɗo ka ɓernde ma giggol timmugol kala ko fi nelaɗo yewtete hareɗa mawnini haray hiɗa teddini hareɗa ronditi ɗum ɗon ga a gollitire sunna tawa hino hoyfi e ɓandu ma ɗum hino hoyfi e wonki maki nde gollitirta sunnaji nelaɗo ɗin hara a sonjaki a anani a mapaki a heɓali ɓittende wonki maki. si tawi yiɗugol nelaɗo ngol fanɗi ka ɓernde ma a ɓittanto gollitirgol sunna on haray no teddanma ka wonkima no teddanma ka ɓandu ma hiɗa yi ɗum ɗon ko hunde sattude bal ha wonde goo wiya ɗum ɗon goɗɗo wata wadde ɗum ɗon no wodi piiji goo ɗi wolanta julɓe goo ɓinnama julɗo goɗɗo wata wadde ɗum ɗon fi honɗum ɗum ɗon no teddani ɓe ka ɓalli maɓɓe no teddani ɓe hoore maɓɓe yoɓe gollitir on sunna ɗon ma yoɓe gollitir on aya qur'ana ɗon puisque giggol ngol no fanɗi ka ɓernde. sahabaɓe nelaɗo ɓen ko fi honɗum wonno gollitirgol sunnaji ɗin tawi no newaniɓe sattanaɓe teddanaɓe no hoyfani ɓe wonkiji maɓɓe ɗin puisque hari ɓe yiɗi nelaɗo yiɗande timmude ɓernde nden heewi yiɗugol nelaɗo ngol heewi ka ɓernde maɓɓe ɓay ɗum ɗon heewi ka ɓernde maɓɓe tew tawi waɗugol sunnaji ɗin no hoyfani ɓe ka ɓandu maɓɓe no hoyfani ɓe hoore maɓɓe gollitirgol sunnaji nelaɗo ɗin e gollitirgol ko nelaɗo yamiri kon e gollitirgol ko allah subhanahu wa taala yamiri kon tawi no hoyfani ɓe ɓandu maɓɓe ɗum sattanaɓe wonanaɓe hunde teddude wonanaɓe hunde sattude nde tawata no waywa dongal ngal goɗɗo wawata rondade. ɗum ɗon noon hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo okku en giggol timmugol ka nder ɓerɗe me en ko yiɗiren nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam giggol ngol tawata ngol ɗon ngol waway en ɗoftora wonande en sabu ɗoftoɗen allahu e giggol timmugol ngol tawata ngol wawa e wonande sabu
e rentoɗen kala ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini e giggol timmol ngol tawata ngol waaway en wonande sabu ɗoftoɗen nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hara sattali ka wonkiji men sattali ka ɓerɗe men haray ɗen arta e nde ñalande wi'ande ɗo ko yawmu ashura inni ɗo inna yawma ashura lahu fadila adima wa hurmatun qadima wa sawmuhu li fadlihi kana ma'rufan bayna al anbiya'i alayhim assalam wa qad samahu nuhun wa musa alayhim assalam haray ɓe inni howrugol e ɓural mawnugol nde ñalande sappo donkin mana ɗum no andano gila e annabaɓe aramɓe ɓen mana gila e annabaɓe aramɓe ɓen annabi nuh annabi musa ɓen ɗon fof ɓe laatino ko hiɓe hooreyno ñande sappo jombente en andi horugol ñande sappo jombente ko hunde neɓude annabaɓe aramɓe ɓen adunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelede ɓen annabaɓe ɗon laatino ke ɓe waɗayno honɗum hino kamɓe kadi ɓe laatino ke ɓe hooreyno ñande sappo jombente wa kana ahlu lkitabi yasumunahu wa kadhalika qurayshun fi ljahiliya kanat tasumu qala dallahum qala ibnu salih qultu li ikrimah عاشوراء ما أمره قال أذنت قريش في الجاهلية أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم فسألوا ما توبتهم قيل صوم عاشوراء يوم العاشر من محرم وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 حالات في صيام عاشوراء هرينهم ashura ngal ɗo ñallal laatino ko hay quraysiyankoɓe ɓen hino hooreyno ngal ñallal ñande sappo jombente ɓenni ɗo wonde manna quraysh ɓe wanno dam bakkatu mawnuɗo ɓe landa ko honɗum woni tuubu ɓuye on bakkatu ɗon ɓe inna ko horugol ñalande sappo jombente on ɗum ɗon wonanay ɓe sababu yaafanede on bakkatu maɓɓe moɓe wanno ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jogi 4 haalaji 4 ɗiɓe gollitiri fi o ashura alhalatu lula annahu kana yasumuhu bi makka wala ya'muru nnasa bi sawmi ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء أفطره هري بين دو وندمنا نلادو صلى الله عليه وسلم نجوغي الحالي جني في هورو كل سابو جنبنت الحالي أرنو فيونو كو بيونو مكة بهورينو سابو جنبنت ونكونو بياميرتانو هاي غوتو هورو كل فيونو كو بيونو مكة بهورينو نيند سابو جنبنت كونو بياميرتانو هاي غوتو هورو كل باي بأري مدينة المنورة بهوري كتي هري نمدوكو حديث wondo ka sahihain ittaɗo e nene men aicha wonde manna nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe laatino koye ɓe hooreyno sappo jombenten quraysiyankoɓɓen kadi heferaɓɓen ɓen ɗon kadi laatino ke ɓe hooreyno sappo jombenten e ɓaynon nelaɗo ari madina korka kanka farlama ɓay horugol ngol farlama e hoore julɓe ɓen hande kadi nelaɗo on ɓe accani horugol sappo jombente on si on tigi no yiɗi o hoora so yiɗa o acca ɗon hande kadi ɓe acciri horugol ngol wonde manna si tawi a yiɗi horugol hoora ñande sappo jombente on sa yiɗa horugol acca ɗon gila ko korka kan ka farla gila ka lewru sumay ɗum no farla e hoore julɓe الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه حتى كانوا يصومونه أطفالهم ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه
قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. نلادو صلى الله عليه وسلم بسيني كمدينة المنورة بتوي يمبي أهل الكتاب مانا أكنو بدفتك أدي مانا اليهود هبه هورا نيند سابو جنبنت بتوي بين دون هود نيند سابو جنبنت كم بكدي نلادو صلى الله عليه وسلم بهوري سابو جنبنت بياميري يو جلبه بفوهور هاتوي هاي بايكوي ماببه هاركو بايكوي ɓe hoori nayno paykoy mana paykoy to so koy tawata janɗani ha feƴƴiti kono no wawi hoorugol hay koyɗon paykoy ɓe laatino hiɓe hoori nayno koyɗon ɓe ekkita koyɗon paykoy hoorugol ɓe hoorina ɓe ñande sappo jombente on. jon noon nelaɗon sallllahu alih wa sallam ɓay ɓe hewti madina ɓe tawi ɓenɗon kadi no hoorude ngal ɗo ñallal ɓe landi ko honɗum waɗi si tawi hawri ahlul kitabinaɓen no hoorude ngal ɗo ñallal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe innani nelaɗo on wonde manna kamɓe ko ɓe woni e hoorirde ngal ɗo ñallal annabi Musa hari o hooreno ngal ɗo ñallal ko waɗi noon kon e ngal ñallal ɗon Allah subhanahu wa taala dandi annabi Musa e bani Israila ɓe ɓen o halki fir'auna o yooli fir'auna e yimɓe fir'auna ɓen o yooli fir'aun konuli fir'auna ɗin ka ndiyam o dandi annabi Musa e bani Israil ko ɗum waɗi annabi Musa hari o hooreno ngal ɗon ñallal kamɓe kadi ɓe hoori ngal kamɓe kadi alyahuda ɓe hoori ngal nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki min miɗo ɓuri on handude e annabi Musa min miɗo ɓuri on handude e annabi Musa nelaɗon hoori ɓe yamiri kadi yimɓe ɓen hedditiɓɓe yoɓe hooru ɓe yamiri julɓe hedditiɓɓe en andi nelaɗon sallllahu alih wa sallam fewno ko ɓe wonno Makka hari ɓe hoorayno ngal kono ɓe yamirano goɗɗo go yo hooru ɓay noon ɓe ari Madina ɓe hoori ɓe yamiri kadi honɗum ɓe yamiri kadi yo ñallal ngal yo ngal hoore on sey noon e julɓe ɓen fuɗɗingal hoorude في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا عاشوراء فقال ما هذا من الصوم قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون أو وأغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. نلاقي صلى الله عليه وسلم أولو حديث حريه نبيدتي إمكو وندمن اليهود بتونو اليهود بيقولوا هوري نgal nyallal do be inni be landi ben don ko honnu be ne horande ngal nyallal do ben don be inni wonde manna ko ngal nyallal do Allah subhanahu wa ta'ala dandi annabi Musa o halki fir'auna e konuli makko din e konuli makko din o dandi annabi Musa ko en ngal nyallal do kadi iden andi annabi Nuh bay yimbe makko be yeddi Allah subhanahu wa ta'ala wurti ndiyam e mabbe o yamiri annabi Nuh yo moddi lana kan annabi Nuh moddini lana kan Allah subhanahu wa ta'ala hartiri yimbe annabi Nuh ben e ndiyam be inni wonde manna ko e ngal nyallal do on bato darino mana o fotodirno e fello juudi be na gondon fello nini ko Iraq ngoni e der Iraq on gon fello ɗon mana batowal annabi Nuhu ngal koye gon fello ɗon yahuno dari e ngal ñallal ɗo annabi Nuhu hoori ngal ñallal ɗo annabi Musa kadi koye ngal ñallal ɗo o danda annabi Musa hoori nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mimmiɗo e handi e annabi Musa ɓuri on onon ɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe hoori ñallal ngal. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس
من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء حرين الله صلى الله عليه وسلم بيامر نياندغو غوركو ينودو يمبه بن إن تاي نودو يمبه بن o innaɓe kala mo tawata ñaamaali yo on tigi hooru waɗi noon hannde ko yawmu ashura ñande yawmu sappo jombente kala mo tawata ittaali koƴe yo on tigi yo o hooru kala mo tawata ñaamaali kala ñaamuɗo yo jogito ko hedditi e nden ñallal ngal konko waɗi noon hannde ko ñalaande hoorugol anndi ɗum ɗo oɗo hadith kon ko sahihu lboukhari e ko sahihu muslim hara ɗum ɗo fof ko sabu teddugol e hittugol hoorugol ñande sappo e jombente وفيهما أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداء عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه هذا يقول كده حديث وندك صحيحين wonde man nelaɗon sallllahu alih wa sallam nelno koɗoli ansar ɗin mana koɗoli mana fulawaji ɗin koɗoli ɗin wonde manna kala horuɗo kala weetuɗo bimbi tawano hoori yo o kontin horugol makko ngol kala mo tawata weeti bimbi o itti ko yo jogito ko hedditi e nder ñallal makko ngal waɗi noon hannde ko ñalade hanande hoorede فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم سبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة هري كم صحابة بين بواتنه بهورنغال دو نيلال بهوري نانغال بايكوي مابيكوي تسكوي كوي كلا بايكون كون تاواتا واواتا هورودي موƴƴa ma ɗum kun kelɗanali horugol ngol moƴƴa ɓe jeejiramo fijingol mo goɗɗo ngo fi haa o timmina waawugol horugol ngol si tawi hawri o welama o faalama wullude ɓe jonnamo ko fijira so fijiri ɗum ɗon haa o yeggita fi ñaamugol ngol fi haa futoro on heewa hara o jeyama e horuɓe ɓen haray noon enen ɗo mi tamƴini en ala e ekkitirde ni pay koye men ko horugol koye tawata koye fanɗi haa tawata que si koye weelama koye wullay enen wonɓe horde ɓe fof tawa hayso tawri ko pay kon tawa duuɓi makko kun towi moƴƴa haray toujours iɗen hani ekkitude pay koy fi horugol e sifa ɗi ñalɗi ɗo ma horugol ka suumaye ma ko nantata sifa ɗum ɗon haray ɓenni ɗo alhalatu thalitha حالة تم أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيده فيه وسبق حديث عائشة في ذلك وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه وفي رواية لمسلم أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه وفي رواية أيضا فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كره فليدعه وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر هذا إيه حديث جدود فوق مج ودي هولي دين عندي نلادون جانجي تو حديث وند من بهورنا نيند سابون بيامري كديو هوري jonnon ɗe hadiseji arde ɓawɗo fof e ɗe janggaɗe ɗo fof holli wonde man ɓay lewru suumaye ɗum farlama lewru suumaye ɗum ɓay ɗum farlama hande kadi ɓe yamirali goɗɗo yo hooru jombente o sappo jombente hande kadi gila ɗon ɓe inni kala faalaɗo kamɓe nelaɗo ɓe maaki kala faalaɗo hoorugol ñande sappo jombente o yo hooru kala mo yiɗali hoorugol nden ñande sappo jombente on gila ka suumaye on farla ɗon
kala mo yiɗali horugol yo accu ɗon kala yiɗuɗo horugol yo on tigi horu kala mo yiɗali horugol yo on tigi yo accu ɗon وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه نلادو صلى الله عليه وسلم hari ɓe yamireno yimɓe ɓen horugol ñande sappo on ɓay non lewru suumaye non ndu farlama gila ɗon ɓe accidi yimɓe ɓen e suɓagol ado lewru suumaye ndum farlede hari wana suɓagol hari hoorete par ce que hari nelaɗo yamiri horugol ñande sappo on ɗo wana siɗa yiɗi ma sa yiɗa par ce que nelaɗo ɓe yamiri si ɓe yamiri jaɓugol yamirore maɓɓe nden ko hunde waɗɗinde jon noon kamɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓay ɓe yamiri yo hoore num tawi horugol ngol kono waɗɗi kono ɓay suumaye on farlama hande kadi e waɗɗagol horugol ñande sappo on iwi e hoore julɓe ɓen si wonano ɗum noon hanno enen ɗo fof kala yiyanoɗo no ñaama ñande sappo jombente inneteno o yeddi nelaɗo inneteno honno o yeddi nelaɗo kono gila ka suumaye on farlaɗo hande kadi waɗɗagol ngol iwi e hoore julɓe ɓen hande kadi siɗa faala hoora no wonde baraji si a faalaka acca ɗon si a hoorali amara bakkatu so a hoorali ñande sappo jombende amara bakkatu ko goɗɗo noddirtama gila ko suumaye on farla haray noon ɓe makiɗo kadi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa siyamu annabi sallah ah sallam ɓe makiɗo لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس وي مي آل نلادو نهورا نيلل حري هيبه اتو في هورو نديرغول e maggal mana hibe eto fi wata be wopu ida andi etagol fi wata wopu ka mi ali nelaado no hora nyallal hara hibe eto fi wata ngal nyallal do laawobe hewtiti ko be etotono horugol ñande sappo jombente on kamɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ibnu abbas inni o yi'ali nelaɗo no hoora ñallal tawa nelaɗo no eto fiwata ngal ñallal ɗon feƴƴirɓe hara ɓe hoorani hiɓe lando tun ɓe eto tun fiwata ngal feƴƴir hara ɓe hoorani ngal hewtiti horugol ñande sappo jombente ɗum ɗon hari ɓe etotono ɓe wakkilo ha fiwata ɗum ɗon feƴƴirɓe wa shahru ramadan e lewru kadi suumaye ɗum ɓetotono moƴƴa fi ka darorɗe ka mayɗe ko nantata sifa ɗum noon wabnu abbas innama sahiba annabi sa sallam bi akhirihi ma ɗen andi ibnu abbas ko paykon ko wondi e nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko hari koye sakkitorde gurdam maɓɓe ɗen abdoullah ibnu abbas mana fanita ɗon joni noon si on tigi woli si o woli ɗum ɗo en andi hare ɗum ɗo ko hunde nelaɗo jogitino ha ɓe feƴƴini e hoore mum وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم في أمره أخي آخر معناه كو وات هبدي حكيله جانغول جونغو نلادو كو كسكي تورد غوندن نلادو ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فغضب صلى الله عليه وسلم ثم سأل عمر رضي الله عنه عن أنواع من صيام التطوع وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين ويوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ثم قال في جملتها عن صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حرين لادو صلى الله عليه وسلم يندق ولاتنك عمر رضي الله عنه هم لندو نلادو هورغل سنة جدين هورغل نيلل أكا نيلل هورغل balɗe ɗiɗi acca ñallal maɗum horugol piide misal horugol alkamisa horugol tenen nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maki ka sakkitorum miɗo sikki tun wonde manna miɗo tamƴini ha takko pellet si tawi goɗɗo hoori ñande sappo jombente
ɗum ɗon montanaymo bakkatu hitande feƴƴude nden ɗum ɗon montanaymo bakkatu hitande so tawi hawri goɗɗo heɓi ka horata ñallal gotal montaneɗa bakkatu hitande haɗa ɗe andi ɗum ɗon ko hunde mawnude ka haɗa ko hunde kadi wakkilletede e mum فدل ذلك على أن الرجل وعمر رضي الله عنهما لم يريدا السؤال عن صيام الفرض وإنما سألا عن التطوع عن صيامه هرينون إلى عندي دون الله صلى الله عليه وسلم وند من نبيد صحابه كن بفانتينو كلند قول نلادو صلى الله عليه وسلم في هورو قول أو سقو جنبنتنو دون نلادو صلى الله عليه وسلم بجادي هري حديث جبوي هنا أري دو efidum do haray non nelaado sallallahu alaihi wasallam hadithe je den do kono en alade jangude sabu nyobugol tan on joni ndara woni ka yewtande lannata fiwata de juuto a fejjita nelaado be tawi al yahuda no horude nyande sappo be maaki wonde manna hitande aroyorde be hoore jeenayo mana si hitande artoyor nden tawino ɓe karama koɓe maaki wonde manna ɓe hooreno jeenayi on e sappo on fiyoɓe luutodir e alyahudaɓe ɓen alyahudaɓe ɓen kamɓe koɓe hoorata ko ñande sappo on tun joni noon fiyo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam yoɓe lundo alyahudaɓen ɓe hoora jeenayi on e sappo on ko ɗum waɗi karama koɓɓen koɓe tabintini wonde manna goto fo goto no hani horude jelu jeenayi on e sappo on fiyo o lundo alyahuda ɓen fiyo luutodir e horugol ko alyahuda ɓen hoorata kon an hoora jeenayi on e sappo on kamɓe ɓe hoora sappo on tun hara on luutodiri ma hoora sappo e sappo e goo on kono toujours ɓay haditha on ko ari ko waɗi nasso on ko horugol jeenayi on wakkilo ɗen goto e men fof wawuɗo horude fof yo waw horude jeenayi on e sappo on sa heeɓi ka yehete voyagete ma heeɓi tampere ma heeɓi soñdia a wawani horude jeenayi on fes a hoori sappo on horu sappo e goo on tawtina ɗon fiyo a luutodir e korka ma kayo ka luutodir e korka alyahuda kan kono noon toujours wakkilo hoora ko nelaɗo maakinoɓe hoorayno kon hoora ɗum ɗon hoora jeenayi on e sappo on fiya luutodir e alyahuda nden andi jeenayi on e sappo on e nde hitande ɗo ko janngo e dimanche woni jeenayi on faɗɗi janngo e lendi woni honɗum sappo on hande ka wonɗen ɗo ko samedi hara eɗen timminira ɗo nde yewtere ɗo kadi ndaaren nde ɗo kadi ko homɓe kadi jokki nde ɗo وقد روي إن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون وأنه كان عيدا لهم هربين دو في اللام وند منا ñande sappo jombente on ko nden ñande wonno iidije ɗen fewdo fir'auna en en andi fir'auna ka ɗen nana inde makko ɗen andi annabi Musa e fir'aun mbileɓe annabi mbileɓe fir'auna ɓen ɓe hawrodirno e honɗum e annabi Musa ka en jangi tafsir ɗum ka alquran wonde manna mbileɓe annabi mbileɓe fir'auna ɓen ɓe halduno fir'auna innuno mooɓeɓe yawmu zinati on ñalande iidi ñalande cuɗagol ñalande labintinnagol wonde manna nden ñalande ko hawrodirno ko honɗum ko e yawmu ashura yawmu ashara haray si wiye ɗum wa hunaka qad yasalu sa'ilun wa yaqulu hal yajuzu an yuttakhadha yawmu ashura eid yujibu an dhalika al imam ibnu rajab haray noon alyahudaɓe ɓen ɓe laatinoke yiɓe jogitino ñande sappo jombente ko julde ɓe andi julde ka alyahudaɓe ɓen yiɓe jogitino wonde manna ñande sappo jombente ko julde wa kana alyahudu min ahli almadinati wa khaybar fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yattakhidunahu iidan wa kana ahlu aljahiliyati يقتدون بهم في ذلك وكان يسترون فيه الكعبة هري اليهود بن ونوب خيبر ونوب مدينة بفوق بلاتينو كي بجوغيتينو ngal nyallal do ko idi wal ko juldere
mana ñande sappo jombente on ko juldere hara enen ga kadi no wodi wiyoɓe ñande sappo jombente ko juldere kaala hara e hino ko ɓeɗo wi alyahudaɓen ko ɓe wi ayno ñande sappo jombente ko julde e waɗana ɗum juldere maɓɓe kamɓe alyahudaɓen wa hunaka qad yasalu mana ibnu rajab ɓe landama ngal landal ɗo kadi ɓe jaabigal ka deftere maɓɓe fi kitabihi lataifi lmaarib fa yaqulu walakin shara'na ورد بخلاف ذلك ففي الصحيحين هري كهون ولكن شرعنا ورد بخلاف ذلك ما شرع من الإسلام أري كلوت نديري إجوكي تقول نيند سابو جنبنته كجولد ورو ابن رجب جابي بما بدلنا حديث ونك صحيحين عن أبي موسى قال أود صحابة أبي موسى رضي الله عنه وفي كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم قال نلالو اليهود إن بلاتنوك وهي بجوكي تنو قال نلالو جولدير نلالو ما كان صحابة بقونو هوري si tawi goɗɗo jogitike julde onon hoore si tawi kanko jogitike julde onon hoore fiyo on lutodir e makko وفي رواية لمسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوهم فصوموه هري اليهود ان خيبر بلاتنو كي جوغيتونو ñande sappo jombente dudde juldere be orna sonna be mabbe ben cionci labadi cudaadi nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki lutondire e mabbe kambe jogitibe ñande sappo jombente on ko juldere lutondire e mabbe khalifuhum fasumu lutondire e mabbe onon horon jogito don korka mon kan wonoy dum don hare do lutondire e mabbe wa hadha yadullu ala an-nahy an ittikhadhihi 'iidan hare dum do ko dalil selludo wonde man na goddo jogitota ko ñande sappo jombente juldere biskene laado be wala nanoma alyahuda ben hino jogiti ñande sappo jombente ko juldere nelaado maki lutondire e mabbe onon hoore wata on jogito de ñande idire onon hoore jogito don dum non wata on jogito de ñande hondum juldere wala istihbab siyam a'yad al-mushrikin hare ibn rajab ben do hare kadi no yida horugol e juldeje shirkobe mana rewobe sanamuji rewobe nange e lewru haray kala shirko haray so jogitike idire haray julbe be yobi horu de ñande fi fennugol den don idire haray no fa inna siyam yunafi ittikhadhuhu 'iidan haray horu gongol no riwita jogitagol ñande julde ñande sappo on juldere فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه كما تقدم فإن ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضا فلا تبقى فيه موافقة لهم في شيء بالكلية حريق الأولي سنلا دوم ماكي بهوري جينا يوم فيه ببيد لوتو نرغل اليهودا ببير هوري نو بماكو بجي هوري نو توزر بجوكي تورو هاي ستاير بجوكي تيكي ñande sappo jombente on juldere haray toujours dum don nelaado luutondire mabbe fes haray non ñande sappo jombente na juldere kal islam na juldere ka dina ko al yahuda jogitino nden ñande juldere haray den teri Allah subhanahu wa ta'ala yo hisin en o dandal ko dum wadi ka diina kal islam ko ma feewen peewal ngal nelaado fewno e mungal sona do yita tala ngol
hare ɗen andi no woodi kadi e nokkeli go'o ka innete ñande sappo jombente ko ndiyan kesan ko yawgol ka caangol e ka hoore subaka ya ka caangol fubboyo ton no andi ɗen pay koye waɗiray noon e nokkeli go'o haray eɗen andi maayo ngo firawna halkanolngol ko honno ngo wiyete ko yam fanabadnahum fil yammi min bugiɓe ka yam joni noon si tawi woni jemma ɓenna soro yammayo yam ɗum no woole nokkeli goo ka ɓenna soro yammayo naate ka yammu ko maayo ngo firawna yolano e mu'u ngo si tawi ɓenni soro yammayo ɓe ha subaka ka caangol aye ka subaka ka caangol firawna ko yolira ko hoore subaka firawna ko yolira ka caangol ko hoore subaka sa yehi ka caangol a inni soro yammayo a waɗi a towi a naati ka hoore didere a naati ka didere puyan a ukkike ka didere ton haray ko nandintiniɗa a nandintinike firawna en ka a nandintinake maɓɓe a nandintinike maɓɓe leer kaɓe yoola ɗon puisque joni annabi Musa kamɓe ndiyan ɗam memanoɓe ɓay ɓe ari annabi Musa du'ike Allah innimo yo ƴettu sardum o tappa ndiyan ɗan udditi ɗen andi udditagol ka ngol caangol garambewol ɗo si tawi e hewti ceeɗu nangol ɓeeɓay fewu si ngol ɓeeɓi few goɗɗo no wawi rewde maggol feƴƴa e canɗi ɗin ga kadi fof kala caangol ko ngol heewi o si ngol ɓeeɓi fes hiɗa wawi rewde maggol feƴƴa joni noon ɗa maayo ngon ɓay annabi Musa tappi ndiyan ɗan diru few ɓe yehi e hoore ɗuma on ɓe yehi e hoore njaren ndin hoore leydi ndin ndiyam memali ɓe sengo ñaamo ndiyam ɗam pottinira sengo ñaamo ɗam pottinira sengo nano ha leydi ndin feeñi leydi ndi laaɓi pos kamɓe ɓe naati e leydi ndin ɓe lumboyi no ɓe naatirnoɗon ɓe lumboyi ɓe kadi inni yo hewtoɓe ɓen kamɓe kadi ɓe naati ɓay ɓe reni ay hunde ndiyan ala e nokku ndiyan ɗam pottinira maga kamɓe kadi ɓe naati ɓay noon ɓe yehi ha kaɓe faala lumbude ɗon tawi ɓe a feƴƴoy few Allah subhanahu wa taala hiɓɓiniri ndiyan ɗan ɗama iwri ga fottini ɓe hakkunde ko noon ɓe yowlori en andi ɗon annabi Musa e ɓe wondunoɓe ndiyan ɗam memano ɓe hay e goto e maɓɓe ndiyan memano nono wayi wono andirɗen noon en fof caangol ko ngol luggi wo danka makka no woodi kono no andirten kadi caangol ko ngol luggi wo danka makka no woodi ponji waɗeteɗi ɗin e hoore canɗi ɗin ponji no waɗede ka hoore canɗi ka ɗin canɗi ɗon ko tugale waɗa ɗen tugale ɗon en fof hiɗen jaɓi wonde manna ɗen tugale ɗon ko luggi wo koye hoore leydi ɗe mahoyi ko luggi wo koye hoore leydi hara e yi'ali kamɓe en ga wono sa ndaari wono hakkude Saudi e Bahrain hiɗe ɗon ko baade ɗe andi ndiyam baade ɗan ka ko ndiyam baade ɗan wonɗon e ponno ɗon wonɗo ka hoore maayo mo 24 kilo 24 kilo ma 25 kilo hakkude ɗum ɗon pon on koye hoore maayo bahru baade on rewi 24 kilo ɗum no juuti ɗo ka ɓay ɗum feƴƴa e laɓe few min mi rewi e hoore on pon ɗon mi yehi Bahrain nde wootere hara ko yawgol hiwro musidɓe men karama koɓe wonnoɓe toon mi yehi mi hiwroyiɓe mi rewi e on pon on no juuti moƴƴa ka hakkude pon ka hakkude maayo ko toon ɓe waɗi kadi honɗum ka keerol maɓɓe keerol sawdigol e Bahrain ka hakkude maayo woni on ara daro ɗon yahon ka police ɗa ɓe waɗi comme ko ɗolum ka hakkude maayo so on iwi to on aray ɗon jippoɗon ɗon ka hakkude maayo naɓon passeport mon on ɓeeɗa tampa mo naɓon kadi ka ɓeeɗa yahon ka ɓeeɗa ɓeeɗa on tampa mo ƴawi toon kadi pon on kadi yahon ha kiloji ɗuɗuɗi si yaltoyon noon e ndiyan ɗam ɗum ɗon ko ɗum hiɓɓodiri wo ko si goɗɗo ƴawi e avion si faɗin bonji ɗon on tigi yi'ata ko ngalɗini puisque a yaahi ka tumbere maayo a ndaara ñaamo ndaara nano tawa yiyata si wona ndiyam tawaɗa yawde ka tumbere maayo bon haray en andi hayka maayo kon ɗum woni dalil kon ne yewtude kon hayka maayo danka no woodi baade on Conakry si ndiyan ɗan yehi jaarendi ndi yalta ka yaltata wonande anduɓe Conakry ɓe
si ndiyam ɗan yehi ka maayo siɗa yehi ka maayo jaren ndi yaltay ka wala ko wano non Allah subhanahu wa ta'ala ɓayɓe ari ka cangol annabi Musa tappi ko non ndiyam ɗan lancorno ɗan diri few ɓe yehi e hoore mbullari mana e hoore leydi ndin ɓe yehi e hoore leydi ndin ko laaɓi pos ko tawata ndiyam ɓataki ɓe kamɓe annabi Musa eɓe ɓe wondunoɓen jon noon ɓay Firawna yiiɗum ɗon ɓenni kamɓe kadi ɗo no henti no laaɓi ɓe ukki ɓe ƴawoyi tun ndiyam ɗan iwri sengo nano e ñaamo hiɓɓi ɓe jon noon sa yehi ka cangol bimbi a inni ko loota kon ndiyam kesan a ukkike ka ndiyam haray ko nandintinaa ko annabi Musa en ga ko Firawna en parce que ko Firawna en ndiyam ɗan memuno ayi a ƴettoyɗan ɗon ndiyam a lootike a inni ko ndiyam kesa ma yehi a lootoyke ma yaw koyke ka cangol e leer ka Firawna en halkano ɗon ka ɓe yolano ɗon ka cangol haray ɗum ɗon paykum be paykum ɗum ɗo na hunde moƴƴude wona kadi hunde waɗeteɗo wona kadi hunde yowdirde diina haray ɗum ɗon ko hana ɗum rentede hay o goto kadi wi'ata mawɗo mum no yamiri ɗum yo waɗɗum sakko wi'a ko mawɓe yamirma ya waɗɗum mawɗo ma yamirama ya waɗɗum ko an tun tawi no waɗede waɗɗa haray ɗum ɗon ko hunde hanade accede siwe ɗum ɗon toragol inna ko toragol yaltugol jemma inna ko sorugol toragol no harmi si wona hara a heɓu ganto ko tawata ko matoroɗa hara heɓu ganto ko matoroɗa nelaɗo sallllahu alih wa sallam no maki torotoɓɓen ɓe ara yawmal qiyamati tawa hiɓe peɗi yeesol jeeseli maɓɓe ɗin ɗi fof majji haray goɗɗo nawi en min pay ko mum wi'ugol ko jindugol jemma e wi'ugol ko toragol yimɓe ɓen haray ko yamir ɓe guureji meɗɗinta goto waɗɗum ta pay kon hay gotum jindu toragol wi'ugol ko sorugol toro wata hay e pay ko gotum immo yaha ka cangol bimbi e leere ka Firawna halkano ɗon on tigi ukko e ndiyan ɗan o nandintino e Firawna en yolanoɓe ɓe ndiyan ɗan hawruno e mum ɓen ko waɗi noon si tawi hawri a yehi awkoy ka cangol si Allahu yolirima no yolirno Firawna en noon hare on tigi o loroto ɗum ɗon ko nandintinagol e Firawna en haray kadi e yiiɗo alyahuda ko kamɓe jogitino ñande 10 donkin juldere ɗum ɗon 10 jombente kam ñande 10 jombente juldere ñande 10 jombente ɗum ɗon nelaɗon arnoɓe kombati ɓe lundi ɗum ɗon few ɓe lundi ɗum ɗon yo woɗu ñande 10 jombente ko juldere haray noon kala goɗɗo fewuɗo ka diina no sakkitora nde yewtere an ɗo kala neɗɗo fewuɗo ka diina ko sabu ko jokkuɗa nelaɗo ñentinɗa nelaɗo kon fewirɗa ɗum ɗon jogito ɗum a 100%. kala majjuɗo ka diina ko sabu yeddugol sabu woppugol laawol nelaɗo ngol e woppugol ko nelaɗo wonno e mum kon e ko ɓe jokkuno kon ko sabu ɗum wopirɗa sa woppi kadi haray ko de Allah subhanahu wa ta'ala artirma wo kono haray on tigi o yeehi haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo moƴƴinan en diina men kan yo yafana en bakkatuji men ɗin yo naadu en aljanna haray en tori ki Allah subhanahu